uthi uNkulunkulu ku-1:26 emadika kaGenesis, the beginnings, uthi uNkulunkulu asenze umuntu ngani ngomfanekiso wethu, enzeni bazalwane, asifuze, enzeni abuse emhlabeni. Lethu uNkulunkulu ayiyona wasenze emhlabeni kwasaba yiyona. Now uthi uNkulunkulu ku-28, Genesis 1:28, uthi zalanani, asisho besingisi ngoba abantu bakwazi kufanele bana 50 abantwana. Be fruitful, multiply, replenish, subdue. And uNkulunkulu azalufuna ukuthi sibusiseke. Isibusiso sikaNkulunkulu siyakebisa. It does not add sorrow. Can you say that again, bazalwane? When God blesses you, inganesikhathi ofuna ukuthi ube ngcono empilweni. uNkulunkulu akakuzalelanga ukuthi ube inhlekisa. uNkulunkulu akakuzalelanga ukuthi ube umuntu kazana. That is why uJesu kufanele ukuthi ashiye izulu abe njengathi, abe uNkulunkulu ozosifela. Are you with me, bazalwane? Are you with me? Now in Bible lithi bazalwane, sibusiseke. That is why I want you to understand, uNkulunkulu ufuna ubudlelwane kanye nawe. He yearns for you. Uyamangala uma sithi busy.